Para mí, a GFEC supuso unha idea, unha ilusión, a creación dunha esperanza de recoller as inquietudes dun grupo de enfermeiros e enfermeiras de atención primaria que estábamos orfos de representación en todos aqueles ámbitos que tuveran que ver ca enfermería de atención primaria e máis en aquela época na que se creou a GFEC que se estaba negociando ou creando o Plan de Mellora de Atención Primaria de Galicia no ano 2007 que foi o ano que se publicou e que outras persoas, outros colectivos estaban decidindo por nós, os enfermeiros e enfermeiras de atención primaria, cousas que tiñan que ver ca nosa profesión. Para mí supuso primero relacionarme con mis compañeras y compartir experiencias, que es gratificante y muy agradable. Eso por un lado. Por otro lado, actualizar y reforzar conocimientos a través de cursos, talleres, congresos, grupos de trabajo. Y, por otro lado, también una esperanza. Y una esperanza que, gracias a asociaciones como esta, la enfermería pueda seguir avanzando y no seguir estancada. Para mí, a GFEC supuxo, obviamente, un orgullo de pertenza. Un orgullo de pertenza a unha profesión, a un ámbito profesional que é o de atención primaria, a unha comunidade científica. Hai que recordar que a GFEC foi a peza maestra que faltaba seguramente para completar o puzzle da atención primaria logo da súa muda no novo modelo dos equipos. E gracias a esta asociación podemos acadar un eco e unha presencia nas institucións, sobre todo as sanitarias, institucións académicas incluso, que antes da súa creación non existían ou non se percibían. A asociación foi quen, ademais de coordinar, cohesionar e dar visibilidade precisamente a todos os profesionales de enfermería do ámbito da atención primaria porque era unha profesión moi dispersa e aillada. E xa por último, e seguramente o máis importante, é que esta asociación pudo poñer os mimbios necesarios para acadar o desenvolvemento da especialidade de enfermería familiar e comunitaria. Bueno, pois foron moitos os motivos os que me trouxeron aquí, pero principalmente o intentar salir do illamento no que nos atopábamos, sobre todo os enfermeiros que traballábamos en concellos aillados do entorno. O intentar formar un grupo con profesionais que, ademais, eu sabía que creían no mesmo modelo de atención primaria que eu defendía e que eu defendo, no que eu creo. Para min eran un apoio en moitos sentidos e, bueno, quería formar parte dese grupo. Bueno, pois na primeira reunión a que fun, sentín realmente que aquel tren que arrancaba non podía partir sin min e que iba a ter un longo recorrido. A miña historia con a GFEC comeza hai 5 anos. Nesas datas acadei praza de enfermeiro interno residente de Enfermería Familiar e Comunitaria na unidade de Coruña. Para saber un pouquiño máis sobre a especialidade, antes de incorporarme, busquei información na rede sobre enfermería familiar e comunitaria en Galicia. Cal foi a miña sorpresa que nunha das entradas atopei que se estaba a organizar por parte da EGFEC, siglas descoñecidas ata entón para min, as terceiras xornadas científicas. Inscribínme e alá me fun a Lugo. Alí tiven a oportunidade de coñecer a membros da EGFEC, da directiva, socios e a residentes que se estaban a formar en outras comunidades autónomas, xa que aquí en Galicia aínda non contábamos con unidades docentes. Dende ese día souben que a GFEC ia ser referente no ámbito para o que me iba a formar, en distintos aspectos, en formación continuada, investigación e na consecución do pleno desenvolvemento da especialidade de enfermería familiar e comunitaria. Bueno, a verdade que antes da súa creación, a enfermería familiar e comunitaria ou de atención primaria non tiña protagonismo na sociedade, nin visibilidade, non contaba tampouco para os proxectos institucionais e a produción científica era meramente institucional. Solamente existían protocolos ou procedementos nas xerencias no ámbito local. Por tanto, o desexo de revertir esta situación, aumentar a produción científica dos profesionais, organizando xornadas, congresos, a voluntade de ser escoitados nos foros nos que non son de competencia, tanto institucionais como
académicos ou sindicais, que a nosa presencia se visibilizara na sociedade foi o que me motivou. Supoño que, xunto a outros compañeiros, para poñernos en marcha, crear e botar adiante unha sociedade que entre os seus obxectivos fundamentais sempre estuvo o de acadar o recoñecemento a través da especialidade de enfermería familiar e comunitario, algo que hoxe en día podemos ter. La atención primaria aquí en Galicia está muy dispersa porque la dispersión geográfica es muy importante. Y a veces la enfermería de atención primaria nos encontramos aislados y a veces olvidados. Entonces necesitas compartir conocimientos con tus compañeros y necesitas foros donde estas cosas se lleven a cabo. Y por un lado eso, el compartir, participar en foros, y por otro lado también que alguien nos represente y nos defienda incluso al colectivo de enfermería ante los organismos oficiales del Estado, que son los que toman las decisiones, y que nos representen para que evolucione nuestra profesión. Pois eu non destacaría un só. Para min houbo moitos, pero quedaríame con 3. O primeiro foi o ser capaces de levar a cabo a primeira xornada científica que puxemos en escena, de alguna maneira, que pudemos presentarlle aos compañeiros. Naquel momento non tiñamos recursos e fixemos todo con moito traballo, pero non só o traballo foi noso, do equipo da AGFEC, dos compañeiros enfermeiros, sino que, aquela implicación que tuvemos desde todas as nosas familias, as nosas parellas, os nosos fillos e fillas que traballaron codo a codo con nós, fixeron que puxéramos aquela posta en escena para os nosos compañeiros do resto de Galicia foran capaces de ver o potencial que tiñamos se todos nos uníamos. Ese para min foi o gran detonante, o primeiro gran escalón. Tamén resaltaría outros dous. Outro foi o incluirnos na FAECAP, na Federación Española, co resto de compañeiros de outras comunidades. Eso para min é clave, deu-nos moitas oportunidades, outra forma de ver outras dimensións, facer outras cousas, e mesmo traballar e ser capaces de meternos nese grupo e aportar codo a codo cos demais, cas demais sociedades do resto do Estado. E, por último, evidentemente, non poderíamos nunca olvidar o gran acontecemento que fomos de sacar adiante cos nosos 8 anos de vida que tiñamos nese momento foi un congreso nacional. Fomos capaces de sacar un congreso nacional que, con todas as miradas postas en Galicia, de todo o Estado, e, que con moito traballo e moita forza, pois fixemos con moito éxito. Eu sería os que resaltaría, os 3 que resaltaría. Por sorte, hai moitos fitos que foron determinantes nestes últimos anos na actividade da AGFEC. Eu destacaría, sobre todo, a posta en común nun único obxectivo por parte da Administración, organizacións sindicais, partidos políticos e colexios profesionais de cara á consecución da libre elección enfermeiro, a creación da categoría profesional. Tamén destacar que agora a Administración conseguimos que conte coa Sociedade Científica que representa a Enfermería de Atención Primaria de Galicia para o desenvolvemento de todas as accións e estrategias asistenciais que teñan que ver co noso colectivo. Por o mero feito de que 10 anos despois a sociedade se manteña viva, cumpríronse máis que de sobra. A expectativa que teñamos nós cando se fundou a AGFEC, aquel 14 de febreiro de 2007, era continuar vivos un ano despois. Evidentemente, seguimos vivos, cunha produción e un nivel de actividades increíble, por lo tanto, eses objetivos están máis que superados. En todo caso, unha sociedade ou unha empresa ou calquer grupo de persoas que teñan aspiracións de crear algo nunca se dan por satisfeitos porque os objetivos renóvanse ano e ano. A AGFEC sigue tendo objetivos, uns cumpríronse grandemente, pero outros todavía siguen pendentes de conseguir ou de cumplir.
pero estamos ilusionados por a actividade que ten a GEFEC, por a xunta directiva xoven que ten, con unhas ganas de facer e de traballar e de conseguir cousas increíbles, e iso realmente é unha garantía de pervivencia nos anos. Como sociedade científica que representamos o colectivo máis grande de enfermería de Galicia, enfrentámonos a amenazas que priman outros intereses que non sexan o do desenvolvemento profesional a través do aumento da calidade asistencial. Dende a Asociación Galega de Enfermería Familiar e Comunitaria, ainda nos quedan unha serie de metas e fitos por acadar. Eu destacaría o poder mellorar e traballar cun aplicativo informático acorde ao noso desenvolvemento profesional, un aplicativo que recolla a forma de traballar en base á evidencia científica que pode demostrar o noso colectivo. Outro dos obxectivos ou fitos que nos quedan por acadar é o da potenciación da atención domiciliaria dende as consultas de enfermería de atención primaria. Este é un campo no que nos temos que potenciar o desempeño do noso rol, porque é aí onde é o noso principal campo de actuación. É o que o paciente cada vez está demandando a sociedade, é o que nós como sociedade científica que representamos este colectivo profesional temos que dar resposta a estas necesidades. Outra dos aspectos que nos queda por acadar é o recoñecemento da nosa especialidade. Actualmente témolo a nivel normativo, pero non estamos acadando a nivel práctico. Por iso, demandamos que se creen prazas da nosa especialidade a través da aplicación do decreto de creación da nosa categoría profesional no Servicio Galego de Saúde. La verdad que creo que es una pregunta difícil de responder en pocas palabras. Yo cuando leí el lema del aniversario, que decía que eran 10 años escribiendo un capítulo de nuestra historia, dije, mi madre, un capítulo solo, pero menudo capítulo, ¿no? Porque creo que es un capítulo muy extenso y además de extenso entretenido, porque se hicieron miles de cursos, talleres, jornadas de enfermería en todas las comunidades autónomas, un congreso nacional, se creó una categoría profesional de enfermero especialista. Entonces, digo yo, los capítulos se quedan para escribir, espero que sean muchos y que estén llenos de metas. La verdad, metas todas las que nos podamos plantear, incluso seguro que hay algunas que hoy día pues no me las puedo ni imaginar y cuando se consigan pues estaré encantada de que se hayan. Yo, a nivel personal, una de las metas que realmente ha sido en estos momentos es la creación, o sea, que es el reconocimiento pleno de la especialidad de enfermería de familia y comunitaria. Cuando digo reconocimiento pleno, pues es que se creen los puestos de trabajo, que realmente podamos acceder ya a trabajar, porque lo considero, vamos, justo, ¿no?, que esto se consiga. Me gustaría saber, también conocer la fecha y hora del examen de la vía extraordinaria, porque creo que hay muchos especialistas que tienen que conseguir ese título, que a día de hoy están trabajando en atención primaria. También considero que una meta imprescindible y muy importante es que los pacientes con los que trabajamos y para los que trabajamos realmente conozcan la figura del enfermero de familia y comunitaria y que puedan sentir la necesidad de nuestros cuidados, porque así, eso será, yo creo, que el reconocimiento pleno. Me gustaría también que muchos de nuestros compañeros profesionales reconozcan la especialidad como algo importante y no como, me da sensación a veces como una amenaza. Y realmente esto es pues enriquecimiento y aumenta calidad a la profesión. También tenemos la suerte, los que trabajamos en atención primaria, que contamos con un campo muy amplio, un campo además muy rico en el que tenemos que saber explotar y para eso hay que aumentar los conocimientos a través de la formación continuada, de la investigación. Así que metas, yo creo que todas las que podamos soñar, la verdad. Y si algo aprendí en la GEFEC y si algo me enseñó esta asociación, que es una asociación con unos pilares fuertes y además joven, motivada, y yo creo que somos eso, muy trabajadores y con ganas de hacer cosas, pues si tenemos un sueño lo vamos a conseguir, porque siempre vamos a tener apoyo, vamos a conseguir al compañero que se aúne en nuestro proyecto, o sea que todo lo que nos propongamos lo vamos a conseguir.